abagambira mu ofisi ye arinabe kitongoro kitari cya government cya Science Teachers Initiative Uganda obabire nibaramburaga mwa amashomero agubatiremo obuhereza bwa science kit no kumanya byarigiremo bwa nyuma yo kutongozwa aba ministry general sheet no kugira ngo science ko bya science ko byose nibishomesibwa twahindura enkore yirekeri yo kushomesa abana kore wano shomesa nkombere gwo muntu umurekera chati naro kitera baho yaba wanotero bwongo yara wanotero erisho okutu amatu cone cyo shomesa cone ko kitwe ka Science Teachers Initiative tukore bumbi umwana kibana shomo bwongo urete kibumbe cyo bwongo acereba acikwataho acimanya konka hari yabigana na atamu amashomero 20 no kugatungira chance ejo kubona ubuherezo ubu obwa science kits narshi oguru akaketa ka kit mwene ninkaka kabada karume bintu bingi munonga biko yambiswa abashomesa kwegesa abana amashomo ga sciences bwena hatu batoretire ibintu biruje munonga bikuza kwatsa abana kuba yanashoma nabireba icyo mwongera kwata speed omukushoma kwe abashomesa borekere bimwe ahabibanguhire omukushomesa science age kandi bashabire government okubatungira obwire nabo okujetegereza ngwe base kubanguhira government kya kutongera mu science equipment shikatuyamba okwegesa abana science concepts ibintu bimwe omu science kit nitunka abashomesa nituntu twetagwa kuba nitwegesibwaho tukafuna workshops ezo kutwa updating aha bintu bimwe mbona aha burungi nkabire ni mpaga narshe n'intero muranga aba barukorra bakama b'amashomero agaga abantu buntu kumanya ngo na nyinshi akare y'abana bayaza kubanungi ndabo kugesa ko bakabire nabakwenda kutandikira hansi obuherezo bukiziro mu mashomero ga government aho aba science kit baterire ministry bwo bwegese omuranga go kubaho buhagizi kureba ngo obuherezo obu bwayongerayo omu mashomero gona akasenta kutwabu ine nko kabinke ingana kandi twabensha aba government ngo tereho mukono twongere kuhereza amashomero gataratunze nangwa twaheza kuhereza gona tugarice tuhereze atwahire bice nabo baganyureho mu muhendo amashomero rukaga 38 kurwo mu district 39 omwihanga ryona nugo gashikirwemo obuherezo obu kandi district ezero mu Mitooma Rubirizi Ntungamo n'ezindi okurwo mu Matemba no mu Mashoma nizo zabutungire gasha kwa Ben Muhozi.